Žmare u cvirki, ocvirki, čvarci su izgleda danas dosta popularno zimsko jelo. U Istri posebno zanimljivo zbog toga što svi ostali uglavnom jedu čvarke takve kakvi jesu, eventualno u nekakve pogačice ih stavljaju. A Istra je zapravo definitivno najbogatija regija što se tiče vrsta jela od čvaraka. Mi smo do sada u ovih 16 godina, ja sam izračunao, najmanje 60-ak jela rekonstruirali i kreirali u odnosu na tradiciju koja postoji u Istri kad su u pitanju ta jela. E sad, što imamo u subotu? Imamo najprije ono što se pokazalo jako lijepim i dobrim, a to je da imamo topljenje, odnosno taljenje čvaraka iz 3 kraja Hrvatske. Topit će nam čvarke Frelimo, firma koja je najveći proizvođač i izvoznik čvaraka u Hrvatskoj, iz Samobora, znači onda braniteljska udruga Panonija iz Županje i naše snage će zastupati Drago Krivičić Krivi, OPG iz Premanture, koji je već nekoliko godina to vrlo uspješno radi. To je dakle osnova. U Velikoj Padeli ćemo raditi opet jedno domaće jelo, kiseli kapuz sa čvarcima. Znači, In Vino Veritas će nam biti glazbena podloga. Imamo goste iz Murskog Središća, odnosno iz Svetog Martina na Muri, dolazi nam OPG Hažić. Oni su proizvođači jabuka i doći će s jabukama ovdje, znači prodaju jabuke, jabučni ocat, čips od jabuka i sok od jabuka po promotivnim cijenama. Bili su kod nas prije 2 godine, bili su izuzetno zadovoljni s prodajom. I uz to nam dolazi iz Čakovca slastičarna Monika, oni dolaze isto ovdje kod nas često, prodavače kolače. Ja mislim da sam sad sve rekao. I Istarska pivovara će promotivno dijeliti pivo. Fest koji ima već neku tradiciju i jedna od takvih manifestacija koja promovira našu tradicionalnu hranu. S druge strane, nama je to interesantno jer je to period kada imamo i manje manifestacija i znamo da ima ipak nešto gostiju i s te strane im ipak pružimo neki doživljaj gdje mogu kušati i vidjeti i nešto drugčije nego možda neke klasične ponude.